Menanya ceritanya hai anu menyana ini me tentena guna kebangsa dan agama. Anu ulun sayang patuh ke bapangan ma anu berajin beyakin jasi kula anu berajin beyakin jauh daya anu bahati berbakti bersemati tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat si babakaye membohna manfaat jid kefaedah getanya manusia menanya ceritanya hai anu menyana ini tentena guna kebangsa dan agama. Pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana. Pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana. Anu ulun sayang patuh ke bapangan ma anu berajin beyakin jasi kula anu berajin beyakin jauh daya anu bahati berbakti bersemati tuntun ilmu sampai bermanyang-manyang tuntun ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat si babakaye membohna manfaat jid kefaedah getanya manusia menana ceritanya hai anu menyana ilmu tentena guna kebangsa dan agama. Pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana. Pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana. Anu ulun sayang patuh ke bapangan ma anu berajin beyakin jasi kula anu berajin beyakin jauh daya anu bahati berbakti bersemati tuntun ilmu sampai bermanyang-manyang tuntun
Tuntun ilmu sampai bermanyang-manyang.